buyurun. Evo mi se nalazimo otprilike nekih 50 km ovaj išao autobus, znači 25 do 10 km do Mekke. Već imamo nekoliko autobusa koji su stigli Meku na kontrolu, znači na ulazu Meku. Ostali autobus znači otprilike tu je nešto možda ispred nas, imamo dva autobusa iza. Kao što je bilo i planirano, znači sve radije su pokrenute iz Medine u pravcu Mekke, tako da danas imamo znači hađije 4., 5. i 6. aviona koji se prevoze sa 15 autobusa. Mogu da kada očekujemo išao da će naš dolazak u Meku biti nekada 2-3 sata, znači onda će sve hađije već biti u Mekke. Nakon što se smjeste, nakon što se malo otvore, večera i onda ćemo sa zdravim hađijama ići išala barem Arab Kjabe kako obavili dava Saj, Kuranski dava Saj i vratiti se naravno u tele oslobodnih dama nakon šišanja. Bolesni hađije bi trebali odnosno starije hađije će sutra ujutro išala, znači da obavili. Na taj način bi trebalo